Hello guys, turabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. No munsi twaje mu yindi shusho idasanzwe nk'ibisanzwe ni Nganire Ntwari official. Turasaba ko wakanda subscribe, share, comment na like ndetse ukabasha no gusangiza abandi ibikorwa dukora kugira ngo tubasha kunezeranwa. Munsi rero nk'uko mubibona twaje mu yindi shusho yo kuramya Imana. Turamya Imana mu mwanya mutoya tubasha gusangira kuko hari abakomeje kutwandikira ngo tugize iminsi tudakora. Rero turi muri process. Hari amakuru adashidikanywa yuko Yesu azagaruka. Hari ukuri ko kwisekwa ko mw'ijuru batwiteguye. Hari ibihamya bifatika yuko abera tuzataha. Mbega igitaramo c'iteka n'iteka. Nzaririmba indirimbo y'umwaga az'intama. Nzaririmba indirimbo y'umwaga az'intama. Nzaririmba indirimbo y'umwaga az'intama. Indirimbo y'umwaga az'intama. Ayimukiza n'imbabazi imbere yawe nuzuye isoni, zuye umutima wuzuye ibyaha. Nciye bugufi ubabarire, nciye bugufi ubabarire. Niwite kuko nasubiye, ziko nagukiranutseho. Kwera kwawe ni kwinshi mukunzi, sinkwiye no kuimbere yawe. Sinkwiye no kuimbere yawe. Nezezwa n'ukuri rukundo, ubushize warambabariye. Ninyutse kubera kunkunda mukunzi we. Ayimukiza mbabarira, ayimukiza mbabarira. Ayimukiza mbabarira. Nezezwa n'ukuri rukundo, ubushize warambabariye. Ninyutse kubera kunkunda mukunzi we. Ayimukiza mbabarira, ayimukiza mbabarira. Nshimiye kumpuye w'ibyaha, ukabunejeje umutima.
nta wundi wankunda nkawe Yesu wangirira imbabazi nkawe wangirira